Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane yerekeje Kinshasa muri Kongo Kinshasa. Mu ruzinduko byiteze ko agomba guhuriramo na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa. Perezidansi y'u Burundi yatangaje ko Ndayishimiye usanzwe ari perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yagiye Kinshasa mu ruzinduko rw'akazi. Uruzinduko rubaye nyuma y'igihe gito Ndayishimiye yari amaze asuye Kongo Kinshasa. Tariki ya 22 Kamena umwaka Perezida w'u Burundi yagiriye uruzinduko rw'iminsi 2 Kinshasa, aho yahuye na Tshisekedi baganira ku bibazo by'umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri urwo ruzinduko rwo muri Kamena, Ndayishimiye yari yagaragaje ko Burundi bushyigikiye ibikorwa by'akarere ndetse n'ibikorwa mpuzamahanga bigamije kugarura amahoro arambye muri Kongo Kinshasa no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Kuba Ndayishimiye yongeye kujya Kinshasa nyuma y'igihe gito mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje kuba ikibazo gikomeye mu karere, bituma uruzinduko rukomeza gukurura amatsiko ku bigomba kuganirwaho hagati ye na Tshisekedi. By'umwihariko uruzinduko rubaye nyuma y'urwibanga rwa General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi uheruka kujya Kinshasa mu ntangiriro z'uku kwezi. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byo mu karere avuga ko Niyongabo yagira uruzinduko rwitondewe cyane i Kinshasa, mu gihe ari n'amakuru y'uko indege za gisirikare za FARDC zari zitwaye ibikoresho bya gisirikare bijya Bujumbura. Uru ruzinduko rwa Ndayishimiye kandi ruje mu gihe ubufatanye bwa gisirikare n'umutekano hagati ya Kinshasa na Gitega bukomeje kwitabwaho, cyane cyane kubera uruhare rw'u Burundi mu bikorwa bya gisirikare muri Kongo Kinshasa. Nubwo Perezidansi y'u Burundi yavuze ko uruzinduko rwa Ndayishimiye ari urw'akazi, ntiratangaza ku mugaragaro ingingo zihariye Perezida w'u Burundi agiye kuganira na mugenzi we wa Kongo. Icyakora amakuru avuga ko ingendo za Ndayishimiye Kinshasa ziba ziri mu rwego rwo kwishyuza Kinshasa amafaranga y'abasirikare Burundi bwohereje kurwana muri Kongo Kinshasa. Amakuru kandi yavuze ko igihugu gifite muri Kongo abasirikare barirwa mu 2029. Uruzinduko rushya rwa Ndayishimiye i Kinshasa kandi rwabaye mu gihe Gitega na Kinshasa bakomeje imyiteguro y'ubwo bitero bishya kuri FCM23 ndetse na Twirwaneho mu rwego rwo kugerageza kwisubiza uce tw'imisozi miremire iriya mitwe yigaruriye. Naho ubushinjacyaha bukuru bw'u Burundi bwatangaje ko bwatangiye gukurikirana mu nkiko izina ry'abantu bakekwaho kugira uruhare mu bucuruzi butemewe bw'intwaro bakoresheje inyandiko mpimbano. Ibihanga ku makuru yatanzwe kuri iki kibazo harabo byatumye batangira gukeka ko Gitega yari ifite umugambi wo kugira abo yikiza binyujije mu kubagerekaho ibyaha. Mu itangazo ryasohoye ku wa kabiri, ubushinjacyaha bukuru bwavuze ko itsinda rigizwe n'abanyamahanga n'abarundi ryaba ryarakoresheje inyandiko mpimbano mu gutambutsa umutwaro w'intwaro ku butaka bw'u Burundi. Nk'uko ubushinjacyaha bubitangaza, abantu bamaze gutabwa muri yombi harimo umunyafurika y'Epfo Ditoa Wayne Patrick n'umurundi Muco Edi. Ubushinjacyaha kandi bwatangaje ko hafashwe umubare munini w'intwaro, ariko ntibutangaza amakuru arambuye ku bwoko bwazo, aho zakomokaga cyangwa se aho zari zigenewe kujyanwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane neza uko ibyo byaha bivugwa byagenze, ndetse hanamenyekane uruhare rwa buri muntu cyangwa se rw'umuryango waba waragize uruhare mu gutegura cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyo byaha. Iryo tangazo ariko risiga ikibazo byinshi bitarasubizwa. Ubushinjacyaha ntibuvuga umubare w'abantu bagize iryo tsinda bivugwa ko ryagize uruhare mu bucuruzi butemewe bw'intwaro. Ntabwo kandi risobanura umubare w'abarundi n'umubare w'abanyamahanga bari muri iryo tsinda. Nta makuru aratangazwa ku bandi bashobora gutabwa muri yombi, nubwo itangazo rivuga ku itsinda ry'abantu, aho kuvuga gusa ku bagabo babiri bamaze gufatwa. Uku kutagira amakuru arambuye kandi guteye impungenge bamwe mu bakurikiranira hafi ibera mu Burundi, haba mu gihugu imbere no hanze yacyo. Batinya ko urubanza rushobora gukoreshwa nk'impamvu yo guta muri yombi abantu badafite aho bahuriye n'ubucuruzi bw'intwaro bakekwa nk'ikinyamakuru SOS Mine Burundi kirimo kibitangaza. Bamwe bafite impungenge by'umwihariko ku birego bijyanye no gutunga cyangwa se gucuruza intwaro bishobora gukoreshwa mu gukurikirana abarwanya ubutegetsi, baba barwanya mu by'ukuri cyangwa se bakekwaho ko batavuga n'umutegetsi, mu gihe mu Burundi birego nk'ibyo byagiye bikoreshwa mu manza za politiki n'izirebana n'umutekano. Izi mpungenge zifitanye isano n'imiterere ya politiki n'umutekano byavutse nyuma y'ikibazo cya politiki cyo myaka 11 ishize cyatewe n'icyemezo cya nyakwigendera Pierre Nkurunziza cyo kwiyamamariza manda ya gatatu yari itavugaho rumwe mu Burundi. Kuva icyo gihe abantu benshi batavuga n'ubutegetsi, abahoze mu gisirikare no muri polisi bagiye batabwa muri yombi cyangwa se bagafungwa n'ubutegetsi. Bamwe muri bashinjwaga mu bindi gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko, gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, cyangwa se kuneka bakorera u Rwanda ruturanye n'u Burundi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yagiye inenga kenshi ifatwa n'ifungwa ry'abantu yabonaga ko bidakurikije amategeko cyangwa ufite impamvu za politike. Icyo gihe kandi cyaranzwe no guhunga igihugu ku bitangazamakuru byinshi byigenga, imiryango irengera uburenganzira bwa muntu n'abandi impinduka mu Burundi. Nk'uko bamwe mu bakurikirana hafi ibera mu Burundi babivuga, kugabanuka k'ubwisanzure kw'abaturage n'ubwitangazamakuru byatumye bigorana gukora igenzura ryigenga ku birego bitandukanye byagiye bishyirwaho abantu ubutegetsi bwagaragazaga nk'abakekwa cyangwa se abanzi b'igihugu. Uretse imanza zifitanye isano na politiki, mu myaka ya vuba ngaha mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari hagaragajwe imiyoboro itandukanye ikekwa gukora ubucuruzi butemewe, muri barimo ubucuruzi butemewe bw'intwaro, amabuye y'agaciro, abantu n'ibikorwa bikekwa byo kunyereza no koza amafaranga, aho rimwe rimwe bivuga ko abanyamahanga baba babifitemo uruhare. Hari kandi ibirego byagiye bishyirwa ku bayobozi b'abarundi ndetse no ku bayobozi cyangwa se abanyamuryango ba CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi. Icyakora ibyo birego bigomba gutandukanywa n'ibyemejwe n'inkiko nk'ukuri, kuko mu bihe bitandukanye byagiye bivugwaho impaka cyangwa se n'imiyago ibimenyetso bihagije byashyizwe ahagaragara. Mu rubanza rushya rwatangijwe n'ubushinjacyaha, ikibazo kizaba n'iperereza rizagaragaza koko niba hari umuyoboro wateguwe w'ubucuruzi butemewe
kandi ukamenyekanisha abantu bose babigizemo uruhare cyangwa se n'abakurikiranwa bizagarukira ku bantu babiri bamaze gutabwa muri yombi. Kugeza abo bantu babiri umunyafurika y'Epfo n'umurundi abo nibo byemeje ko bamaze gutabwa muri yombi, hanafatwa umubare munini w'intwaro. Icyakora umubare w'abakekwa amazina yabo n'ubwoko bw'intwaro zafashwe n'ibyatangajwe bigatuma hibazwa byinshi ku byakurikira muri uru rubanza. Kugeza ubushinjacyaha bukuru buvuga ko iperereza rikomeje, ntabwo buratangaza ingano nyayo y'umuyoboro ukekwa, umubare n'ubwoko bw'intwaro zafashwe cyangwa se amazina y'abandi bantu bashobora kuba bashakishwa. Uko urubanza ruzakorwa mu mucyo ndetse n'itangazwa ry'amakuru ashobora kugaragaza uruhare rwa buri wese bizakurikiranwa cyane ko uru rubanza ruje mu gihe ibirego by'ubucuruzi bw'intwaro byagiye bikoreshwa mu manza ziriho abantu bafatwa nk'abegereye batavuga n'ubutegetsi cyangwa se ababarwanya mu Burundi. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika barandika ko Mitura ashinja ingabo zifatanije na leta ya Kongo Kinshasa gukaza ibitero by'ibisasu biremereye ku midugudu yo mu gace ka Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo ku wa kane itariki 20 Kanama. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa Mitura Laurent Kanyoka yavuze ko ibyo bitero byatangiye hagana saa 2:45 za mu gitondo bikibasira imidugudu ituwe cyane ya Rugezi, Nyaruhinga na Mukoko. Mitura yavuze ko ibitero byagabwe mu bice bituwe n'abasivile byakoze ku bufatanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe y'abazarendo, abacanshuro b'abanyamahanga n'ingabo z'u Burundi FDNB. Kanyuka yavuze ko muri ibyo bitero hakoreshejwe ibisasu byamurutse bya milimetero 42, drone za kamikaze ziturikana n'icyo zirashe ndetse n'intwaro za KT6. Mitura yavuze ko ibitero byibasira abaturage b'abasivile biterwa inkunga mu buryo bwa gisirikare, ubwa politike, diplomasi n'ibikoresho n'ibihugu bimwe na bimwe ndetse n'ibigo byigenga bya gisirikare. Kanyuka ati ibikorwa bihora bigamije kurimbura abaturage b'abasivile ntibikwiye gufatwa nk'ibyoroheje cyangwa se ngo byihanganirwe. Mitura yongeye gushimangira ko izakomeza kurinda abaturage b'abasivile bo mu duce twibasiwe n'imirwano. Ivuga kandi ko izafata ingamba ku ngabo cyangwa se imitwe ibona ko ibangamiye umutekano wabo. Naho uwahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa Joseph Kabila Kabanga yajyanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nkiko arwanya ibihano yafatiwe n'urwego rushinzwe kugenzura umutungo w'abafatiwe ibihano rwa kiriya gihugu rwitwa UFAC. Kabila yatanze ikirego mu rukiko rwo muri Washington DC avuga ko gushyirwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse ko ibyemezo bya UFAC bidafite ishingiro. Ikirego cye cyatangajwe tariki 5 Kanama mwaka. Kabila yareze Amerika nyuma y'uko ku itariki 30 Mata uyu mwaka Minisiteri y'Imari ya Amerika ibinyujije muri UFAC yamushyize ku rutonde rw'abafatiwe ibihano imushinja kuba yaragize uruhare mu bikorwa byo gushyigikira umutwe wa Mitura birimo kuwuha inkunga y'amafaranga no gushaka kongera imbaraga z'uyu mutwe mu rwego rwa politiki n'umutekano muri Kongo Kinshasa. Minisiteri y'Imari ya Amerika yavuze kandi ko Kabila yashishikarije bamwe mu basirikare ba FARDC kuva mu ngabo za leta bakajya muri AFC ndetse ko yashatse gutegura ibitero byari buturuke hanze y'igihugu bikibasira FARDC muri Burasirazuba bwa Kongo. Kabila ariko arwanya ibyo birego mu rukiko avuga ko icyemezo cyo kumufata ibintu cya UFAC cyafashwe mu buryo butaboneye kandi budafite ishingiro. Kuba Kabila yashyizwe kuri uru rutonde bivuze ko umutungo we uri muri Amerika cyangwa se ucungwa n'abantu cyangwa se ibigo bya Amerika wafatiriwe. Abanyamerika nabo muri rusange babuzwa gukora ibikorwa by'imari cyangwa se ubucuruzi birebana nawe keretse UFAC bitanze uruhushya. Ikirego cya Kabila gishobora kuvamo intambara y'amategeko hagati ye n'umutegetsi bwa Amerika washaka ko urukiko rusuzuma niba UFAC yari ifite ishingiro rihagije n'ububasha bwo kumushyira mu bihano. Muri uru rubanza Kabila yifashishije umunyamategeko Eric Freire, umunyamategeko w'umuryango Freire and Associates Washington DC uzwi cyane mu manza zijyana n'ibihano bya Amerika n'ibyemezo bya UFAC. Freire afite uburambe bw'imyaka irenga 17 mu bijyanye n'amategeko y'ibihano by'ubukungu bya Amerika kandi akunda guhagararira abantu n'ibigo bashaka kurwanya gushyirwa ku rutonde rwa UFAC cyangwa se gusaba ko amazina yabo akurwaho. Mabwire kandi ko abadepite 54 muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bisobanuro birambuye ku masezerano arambuye y'agaciro Amerika iri kugirana n'ibihugu bitandukanye by'umwihariko Kongo Kinshasa. Mu ibara abadepite bandikiye bari mu munyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio bayanditse tariki 17 Kanama basabye Washington gusobanura uko amasezerano azabariza uburenganzira bw'abaturage bo mu bihugu bifite amabuye. Bavuze ko bashyigikiye ko Amerika ishaka amasoko mashya y'amabuye y'agaciro kugira ngo igabanye kwishingikiriza Ubushinwa, ariko bagaragaza impungenge ku buryo amasezerano ari gukorwa. Batamwe muri aya masezerano ateza impungenge ku mucyo, uburenganzira bw'abakozi, uburenganzira bwa muntu, kurengera ibidukikije ndetse no kuba Kongere itagira uruhare ruhagije mu igenzura ryayo. Bayobowe n'uwitwa Linda T. Sanchez ndetse na Jared Hoffman. Mu ibaruwa yabo abadepite bibanze kuri Kongo, igihugu gifite ubukungu bw'amabuye y'agaciro menshi arimo cobalt, umuringa, kuruta n'andi akoreshwa mu ikoranabuhanga n'inganda. Bavuze ko bafite impungenge ku masezerano y'ubufatanye mu by'ingenzi Amerika na Kongo basinye. Bavuga ko amasezerano ashobora gufungura ibigo by'abanyamerika inzira yo kubona uburenganzira bwo gushora imari mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Bataye amasezerano yafunguye inzira ku bigo by'amahanga kugira ngo bikure umutungo w'amabuye y'agaciro wa Kongo mu gihe igihugu kikiri mu makimbirane akaze kandi ihohoterwa rikomeye n'ihonyurwa ry'uburenganzira bwa muntu birakomeje. Ikindi kibazo gikomeye bagarutseho ni amakuru avuga ko Amerika yaba yaragize uruhare mu gutera inkunga umutwe witwara gisirikare wo kurinda ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo Kinshasa. Babajije ubutegetsi bwa Trump bati ni gute ubutegetsi
ubutegetsi buzakora ku buryo umutwe w'abitwaje intwaro uterwa inkunga na Amerika uzubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi ntubangamire uburenganzira bw'abakozi bwemeye ku rwego mpuzamahanga. Banasabye ibisobanuro ku buryo umutwe uzagenzurwa ndetse n'ingamba zizafatwa mu gihe bagaragaye ihohotera. Abadepite banagarutse ku mucuruzi Dan Goetler bavuze ko ari amakuru avuga ko Amerika ishobora gukuraho ibihano bya Magnitsky Act yamufatiye kugira ngo yorohereze amasezerano ajyanye na Cobalt yo muri Congo. Bata amakuru avuga ko Amerika yafashije gutera inkunga umutwe witwara gisirikare w'ibindi bikorwa by'ubucuruzi muri Congo ndetse ko ishobora gukuraho ibihano bya Magnitsky Act kuri Dan Goetler kugira ngo yorohereze amasezerano ya Cobalt ateye impungenge cyane. Cobalt ni imwe mu mabuye y'ingenzi ku isoko mpuzamahanga ikoreshwa cyane mu gukora bateri z'imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Abadepite basabye Amerika gusobanura uburyo gahunda yayo izafasha ibihugu bifite amabuye y'agaciro kongera agaciro kari imbere mu bihugu byayo. Barabaza bati ni gute ubutegetsi buzakora ku buryo gahunda yabwo y'amabuye y'agaciro itagumisha ibihugu gufatanya nabyo mu mwanya wo gucukura gusa, ahubwo bukabifasha guteza imbere gutunganya ayo mabuye no gukora ubucuruzi bushingiye kuri yo. Ibivuze ko bashaka ko ibihugu nka Kongo bitaguma mu mwanya wo gucukura amabuye y'agaciro no kuyuriza mu mahanga, ahubwo bigateza imbere inganda ziyatunganya ndetse n'izikora ibicuruzwa bishingiye kuri ayo mabuye. Abadepite kandi bagaragaje impungenge ku mafaranga leta ya Amerika ishobora gushyira mu mishinga y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hanze yayo. Bavuze ko ibigo bya leta nka Development Finance Corporation na Export Import Bank bishobora gutanga inguzanyo n'ingwate ku mishinga y'ubucukuzi, bityo ingaruka z'imishinga yananiwe zikaba zishobora kugera ku basoreshwa. Basabye ko hashyirwaho uburyo bukomeye bwo gukumira ruswa, amakimbirane y'inyungu, gutonesha ibigo runaka no gukoresha n'amafaranga ya leta. Abo badepite banagaragaje impungenge ko gahunda yo gushyiraho ibiciro fatizo ku mabuye y'agaciro ishobora gutuma ibigo bimwe na bimwe bihuriza hamwe mu kugena ibiciro. Barabaza bati ni izihe ngamba zihari kugira ngo igiciro fatizo giteganyijwe ku mabuye y'agaciro kidatuma ibigo bihuriza hamwe mu kugena ibiciro cyangwa se ngo biteze ibibazo binyuranyije n'amategeko arengera irushanwa. Banavuze ko bashaka kumenya ko Amerika izakumira ibigo by'Abashinwa cyangwa se bifitanye isano na leta y'Ubushinwa kugira ngo bitungukira kuri ayo masezerano binyuze mu bihugu bya gatatu. Abadepite basabye ubutegetsi bwa Trump gukora imishyikirano ku mabuye y'agaciro mu buryo burimo gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano. Bashimangira ko Amerika ikwiye gukorana n'ibihugu bifite ayo mabuye hubahirizwa ubusugire bwabyo ndetse igafasha ibyo bihugu kongerera agaciro k'umutungo wabyo aho gusubira mu buryo bwo gukoresha umutungo kamere w'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manditswe umudiplomate w'umunya-Uganda Urara Utunu, umwe mu bakandida umunani bahatanira gusimbura Antonio Guterres ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni umwaka utaha, yasabye ko hakomeza amahugurwa muri uwo muryango no kongera kuwusubiza ijambo n'icyizere bishingiye ku ndangagaciro n'ubunyangamugayo nk'uko bitangazwa n'umunyamakuru Reuters. Utunu wahoze umunyamabanga mukuru wungirije wakoraga nk'intumwa yihariye ishinzwe abana n'ibibazo by'intambara yifashishije amagambo ya Mutagatifu Francisco wa Asizi avuga ko Loni ikwiye kugira uruhare mu kugabanya amacakubiri agenda yongera ku isi. Mu ijambo rye kuwa gatatu yifashishije isengesho rya Mutagatifu Francisco wa Asizi aho agira ati ahari urwango makiri urukundo, ari amacakubiri makiri ubumwe, ari ukwiba makiri ukuri, ari ugushidikanya makiri ukwemera, ari ukwiyaba makiri ukwizera, ari icuraburindi makiri urumuri, ari agahinda makiri ibyishimo. Utunu yabivuze mu kiganiro cyo ku ruhande aganira n'ibihugu bigize Loni ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta agamije gusuzuma uzasimbura Guterres uzava ku mwanya w'umpera z'uyu mwaka nyuma yo kuyobora manda ebyiri z'imyaka 5. Utunu imyaka 75 niwe mukuru cyane mu myaka mu bakandida barimo guhatanira umwanya. Umudiplomate wo muri Equateur Yvonne Baki winjiye muri iri hatana kuwa kabiri nawe afite imyaka 75 ariko yavutse nyuma ya Utunu w'amenzi menshi. Uzasimbura Guterres yitezwe guhura n'akazi gakomeye ko kongerera imbaraga uyu muryango uri mu makuba ndetse urimo kugenda utakaza igihagararo cyawo, urimo kotswa ibitutu ngo uvugurura imikorere. Abawunenga basaba kunoza imikorere yabo bavuga ko itwara amafaranga menshi no kugabanya amashami yabo menshi arimo amwe agaragara nk'akora imirimo isa kimwe n'abandi bakandida. Utunu yashimangiye ko ivugurura rya Loni rigomba gukomeza. Ati ivugurura ntirikira amahitamo, ni ngombwa, ritabayeho umuryango ushobora guhura n'akaga gakomeye, ntidushobora gukomeza gukora ibintu nk'uko byari bisanzwe. Ubwo kandi umukuru w'urwego rw'ubutasi muri Equateur n'umugore we bapfiriye mu mpanuka y'akajugujugu yabereye muri Kenya kuwa gatatu. Michelle Sensi Kontugi n'umugore we Stephanie Horihane bari mu bantu 7 bapfiriye muri iyo mpanuka yabereye mu karere ka Samburu hagana saa 3:13 za mu gitondo, no kuvuga nka saa 2:13 za mu gitondo ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi ya Amerika yavuze ko abandi bantu 5 bapfuye ari abaturage ba Amerika. Ikigo gishinzwe iby'indege za gisivile muri Kenya cyatangaje ko kajugujugu bari mu rugendo rwo kureba ibyiza nyaburanga aho yarivuye mu gace kabungabunga inyamaswa ka Loisaba yerekeza ku ruzi rwa Ewaso Nyiro runyura hafi y'ibice byinshi byagenewe kubungabunga pariki n'inyamaswa muri Kenya. Akarere ka Samburu ni hamwe mu hantu hakunze gusurwa n'abakerarugendo, ikaba irimo ibice byinshi by'abantu ku giti cyabo byo kubungabunga inyamaswa ndetse ikaba izwiho kuba ari ahantu hanogeye ijisho. Amashusho yafashwe habereye impanuka agaragaza umwotsi uzamuka mu gace k'amashyamba kari ku musozi wa Mount Ororokwe. Abakozi b'umuryango utabara imbabare bakuru wa Rouge ishami ryawo ryo muri Kenya bagaragara uko bagiragaho byabereye mu bikorwa by'ubutabazi. Ibisigazwa by'iyo kajugujugu biri gushya. Equateur ntiratangaza amakuru arambuye ku rupfu rw'umukuru w'urwego rw'ubutasi rw'icyo gihugu Sensi Kontugui wari ufite imyaka 44. Gusa igihugu cyatangaje icyunamo cy'iminsi 3 yaragizwe umuyobozi mukuru w'icyo kigo gishinzwe gukusanya no gusesengura amakuru y'ubutasi mu mwaka wa 2024.
Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kenya abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika banditswe umusore wiga muri kaminuza bw'urukiko rw'umujyi wa Eldoret muri Kenya ko abajura batatu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuryango wabo nijoro bakabafata bugwate bakabasaba kubatekera nyuma bakabambura ibintu bifite agaciro ka miliyoni 20 z'amashiringi ya Kenya. Edwin Mwangi yabwira urukiko ko bagizi ba nabi bageze mu rugo rwabo mu gace ka Njambini mu nkengero z'umujyi wa Eldoret hari mu ijoro ryo ku itariki 22 Ugushyingo umwaka ushize ngo baje bari kuri moto. Ikinyamakuru The Standard cyanditswe bavuze ko umwe muri abo yabwiye nyina guteka ifunguro ko bari bashonje. Nyina yabasabye gufata ibyari mu gikoni ariko barabyanga, bavuze ko batashobora kurya iryo funguro. Yahise abereka amagi ari muri firigo maze umwe muri bateka amagi n'ubugari. Mwangi yavuze ko abajura batatu biciye bakarya iyo funguro mu gihe we na nyina babarebaga batunguwe. Nyuma yo kurya ngo baganiriye n'umuryango ku miyoborere na politiki bya Kenya ndetse babizeza ko nta mugambi bafite wo kubagirira nabi. Uyu musore yavuze ko mbere yaho yari atwaye imodoka yase ageze ku muryango w'urugo maze abagizi ba nabi bamutegeka kuva mu modoka no kubajyana mu nzu y'ababyeyi be bamutunze imbunda. Bamaze kwinjira mu nzu basibye amafaranga nyina wa Mwangi wari urwaye bamukangisha ko bari mumugirira nabi, bamwambuye telefone ndetse bamutegeka gushyiramo kode yawe cyangwa se pini. Umwe wirongo akoresha iyo telefone yimuriraho kundi muntu amafaranga 8,000 by'amashiringi ya Kenya. Mwangi yavuze ko umwe muri abo bajura yari afite imbunda mu bwoko bwa AK-47 akajya arinda ku muryango, undi yari afite umupanga akagenzura we na nyina bari mu cyumba cy'uruganiro mu gihe wa gatatu yashakishaga amafaranga n'ibindi bintu by'agaciro mu byumba. Urukiko rwabwiye ko bakekwaho icyaha ari uwitwa Stephen Kamau, Patrick Mwangi, Titus Wainaina na Jeremiah Kinyanjui bakaba bakurikiranwe ibyaha bitandukanye by'ubujura bukoresheje urugomo mu nkiko zo muri Eldoret. Ubushinjacyaha buvuga ko bakekwaho bafatanije n'abandi batarafatwa bibye imodoka ndetse n'imiti n'ibindi bikoresho by'ubuhinzi bifite agaciro ka miliyoni 20 z'amashiringi kandi ngo bari bitwaje intwaro zirimo imbunda AK-47 ndetse n'umupanga. Abo bakekwa kandi bafite urubanza rw'ubwicanyi mu rukiko rukuru rwa Eldoret aho bashinjwa kugira uruhare mu rupfu rw'uwahoze ari umufarumasiye mu bitaro bya Moi Teaching and Referral Hospital wishwe ubwo bamwamburaga telefone. Urubanza rw'ubujura rw'umuntu ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 kugira ngo rukomeze kuburanishwa. Minisitiri w'intebe wa Ukraine yavuze ko abantu nibura 13 bishwe abandi 40 barakomereka mu bitero bishya by'Urusiya byibasiye umurwa mukuru Kiev mu gihe Ukraine ikomeje guhura n'ikibazo cy'ubuke bwa misile zo kurinda ikirere. Ikigo cya Ukraine gishinzwe ubutabazi bwihuse cyavuze ko inyubako z'amacumbi hamwe n'ahabikwa ibikoresho harashwe muri icyo gitero cyo mu ijoro ryakeye. Minisiteri y'ingabo y'Urusiya yavuze ko yakoreshejwe intwaro zo mu kirere ku butaka no mu nyanja mu kurasa ku bigo bya gisirikare no ku bubiko bwa gisirikare. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko izo mfu zatewe n'ubuke bwa misile zo kurinda ikirere. Ukraine icungira ku nshuti zayo zo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo izibone. Aganira na BBC News ari inyubako y'icumbi yangiritse cyane ya Kiev, umukuru w'uwo mujyi Vitali Klitschko yavuze ko Ukraine ikeneye amasasu, ubwirinzi bwo kurwanya misile, azikeneye ubufasha bw'abafatanyabikorwa bacu. Ubwo arimo guhura n'abaturage basenye inzu mu karere ka Solomyansk, uwo mukuru w'umujyi wa Kiev ati ingenzi cyane kubona ubufasha bw'abafatanyabikorwa bacu. Depite w'umunya-Ukraine Oleksiy Goncharenko yabwiye BBC ko Ukraine itarinzwe na gato ku bitero bya misile balistike by'Urusiya ndetse yavuze ko nta kintu na kimwe ishobora gukora idafite intwaro zo gusana izo misile. Ubwo avuganaga n'ikiganiro Today cyo kuri BBC Radio 4 yavuze ati Urusiya burimo gukoresha ibintu kugerageza gusenya ibikorwa remezo byinshi bishoboka. Mu butumwa Zelensky yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram yavuze ko igihe cyose Ukraine idafite ibihagije byo kwirinda misile balistike Urusiya ntibuzatekereza bukomeje ku mahoro. Ati byo gusanisha bya Patriot ntibirasimbuzwa kandi birakenerwa buri munsi. Buri misile y'ingeriro ku buzima bw'abaturage bacu. Amakuru mashya yatangajwe mu gitondo cyo kuwa kane n'ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere yumvikanije ko nta nimwe muri misile balistike Urusiya bwakoresheje mu ijoro ryakeye yashoboye gusamwa. Ubwo kandi igikomangoma hari n'umugore we Meghan Markle bazwi nka Duke and Duchess ba Sussex barateganya kwimuka bakava muri Leta Zunze za Amerika bagasubira gutura mu Bwongereza mu mpera y'uku kwezi. Igikomangoma hari n'umugore we Meghan Markle bazaguma mu rugo rwabo bwite rutari rw'umuryango w'ubwami ruherereye hanze y'umujyi wa London. Ibi byari byatangajwe muri n'ibinyamakuru Daily Telegraph na The Sun byo mu Bwongereza. Muri nzeri biteganije ko abana babo babiri Prince Archie w'imyaka 7 na Princess Gilbert w'imyaka 5 bazatangira amasomo mu ishuri ryo mu Bwongereza bamaze kwandikishwamo. Umwami Charles wa gatatu yamenyeshejwe amakuru ku cyumweru kugeza ubu nta gahunda yari yuko hari cyangwa se Meghan basubira mu mirimo bakoraga nk'abagize umuryango w'ubwami. Meghan n'abana babo basubiye umwami Charles wa gatatu mu rugo Highgrove muri Nyakanga uyu mwaka. Icyakora amakuru BBC yamenye avuga ko icyo gihe batigeze baganira ku bijyanye no gusubira gutura mu Bwongereza. BBC ari gufite amakuru ku mwami Charles wa gatatu atarazi iby'iyi gahunda mbere y'icyumweru gishize ariko ko yakiriye neza icyemezo kuko kizamuha amahirwe yo kujya abona kenshi Harry, Meghan n'abana babo ku giti cye bitari mu rwego rw'ubwami. Nta mpinduka iteganyijwe ku mwanya w'umuryango w'ubwami kandi bazakomeza kuba abantu babaho mu buzima bwabo bwite. Nanone igikomangoma William n'umugore we Princess Catherine
ni ukuvuga Princess of Wales, bamaze kumenyeshwa iyi gahunda ya Harry na Meghan yo gusubira mu Bwongereza. Harry na Meghan bavuye mu Bwongereza mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 banahagarika inshingano zabo nk'abagize umuryango w'ibwami bakora akazi kaho. Muri Werurwe uwo mwaka bahise batangira ubuzima bushya muri leta ya California muri Amerika. Kuva icyo gihe umubano wabo n'abandi bagize umuryango w'ibwami warazambye, ariko uruzinduko rwabo rwo muri Nyakanga rwo gusura umwami Charles gatatu umwamikazi Camilla rwabaye intambwe ikomeye mu kongera kubaka uwo mubano. Mu gusoza bambwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yanenze ibihano bishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri Iran. Yavuze ko ibyo President Trump yise Economic D-Day hari uburyo bwo kurangaza abantu ku bibazo biri imbere muri Amerika. Arize yavuze ko ibi byatangajwe n'uko President Trump atangaje ko Amerika itangiye igikorwa yise Crashing Economic Operation, cyangwa se igikorwa gikomeye cyane kigamije gushyira igitutu ku bukungu bwa Iran nyuma yo kwiganira hagati y'ibihugu byombi binaniwe kugera ku masezerano. Trump kandi yanangirije ibihugu cyangwa se izindi impande zose zaha Iran inzira yo gukomeza kubona inkunga. Yavuze ko bishobora guhanishwa ibihano bikomeye mu rwego rw'imari. Ku ruhande rwa Iran, Araghchi yavuze ko ibyo Amerika yise Economic D-Day bitazagera ku ntego yabyo, ahubwo bishobora kongera gutsindwa kwa Washington. Ibyo bibaye mu gihe umwuka mubi hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomeje kuba mubi nyuma yo kutumvikana ku masezerano hagati y'impande zombi.